ole ama sain clear tu te chibai leve kule tunjum kan video a chuan Mizoram Post Office Department waya naruak dil thei tele naruak than khatte kan clear hovin kan bi chiang le don ani ama sabera chuan direct agent PLI MO RPLI MO ani a chu PLI kan ti chuan postal life insurance tina ni a RPLI ni chuan rural postal life insurance tina ani a chumi PLI le RPLI direct agent tur chu post arwa kani post hi direct agent ta hian post za arwa ka kumsom pariat atanga kumsom nga inkarten andil thei ani thiam na ngai te deal thei te hi en leila direct agent post hi kumsom pariat atanga kumsom nga inkarin andil thei to kan ti kha thiam na ngai te a hian class 10 pass chin in andil thei ni metric kan ti class 10 pass chin tan khan adil thei don ani pahnina chuan field officer ani a hei po hi PLI le RPLI posami field officer tur kha ani a thiam na ngai te a hian Sorkar state Sorkar emo central Sorkar aniang chu khatianga eng department po nianga officials emo na lo thok to Sorkar na thok lo ni to tin pension tan aniang chu khang ho tan khan adil thei don ani dil tu chu kumsom ruk panga aya upalo ani turania kumsom ruk panga latling lo tan khan he field officer post hi adil thei don ani post ruak hi za aruak bokani na anlak dan tur chungchang ka soi le taila direct agent le field officer hemi post pani hi written exam om don lova direct interview kan ti walk in interview kan tiang tur kha ani a chuta chuan written exam emo syllabus emo khami kha om don lovani engtin nge kan dil theyang ti kha en le taila direct agent le field officer post office khami a post ruak dil tur chuanin online atangina dil theilawa dil du te chuan plain paper emo A4 size paper kan tiang chi a khan dil na application kan zia kanga chuta chuan kan biodata te tin documents poimo kan tiang chi khatiang zong kha kan thil te langa kan submit mun tur chu Aizawl Post Office PLI branch a khan kan submit thei don ani lopon anmani email ID pmgaizawl@gmail.com pmgaizawl@gmail.com a khan ni somni le pahni October sangni le somni chu tun thla ni somni le pahni ma in submit turani last date of submission kha ni somni le pahni October ti na ni chu kami ma ngai khan deal tu te chuan deal na form kha kan submit don ani hlo chungchang kha en le taila hlo hi direct ka hetia fix pay yang kha ni lova direct agent te tin field officer te ponianga khang post pahnia te khan hlo kha fix ani lova khatin an performance azir khan incentives le bonus kha omdon ani bonus pay omdon ani salary a khan chuwang chuan sing khat sanga emo sing ni emo sing thu emo khatin khan an hlo the ni khami kha chu fix om lawani ti kha share turani a zo chiang du emo khatiang chungchanga har satna nei she chiang du kanomani chuan an mani office a Mizoram Post Office Aizawl Post Office PLI branch a khan zo fia thei ani lopon hemi scroll a hian an mani biak po theina karon da a tin description a po khan an mani biak po theina karon da bokani walk-in interview hi direct agent big tan khan tun thlani somni paruk somni pasar le somni pariat a khan walk-in interview an nei dona field officer deal tu tan khan ni somni le pakwa tun thla hian walk-in interview direct interview kha an nei don ni tin an interview na mun tur hi interview ma khan shiatir an ni le vek don bokani documents thailu ngai te en le taila pakhatna chuanin Aadhaar card kha khami xerox aniang chu Aadhaar card kha thailu nge ngaya tin tribal certificate kan ti te educational certificate kan ti class 10 mark sheet te
tin field officer tan phei ka chuanin class 10 te BA emo ka tiang chin te ka tin experience certificate te kan nei ni chuan experience certificate te pawh kha thil tel a tha ni amai ro chu kha experience certificate big kha compulsory ani lawani chuan he na hian kan tlinga walk in interview direct interview kan tlinga ni chuan security deposit sanga kha kan da anga hemi hi refundable returnable ania kan tho to lo hnuwa kan ban hnuwa ani chu kan ban san hnuwa khan khami sanga deposit kha kan la let le thei ani kha hria turani tuna Mizoram Post Office nuaya naruak hi August thlatir lama advertisement an chua to kha ni a amai ro chu ro kholna le rem chan lo na awangin COVID-19 awang te khan tun thla October thleng hian ni somni pahnih thleng hian dil na hun kha an extend le ni ti kha hria turani August la advertisement chua to le tuna October thla advertisement chua hi thil hrang dai ani lawa thil thu mun tho ni ti kha hria turani